Izi amahoro n'imigisha reka nongere mbifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari w'inyota TV. Tugatse muri studio aka kanya n'amakuru adasanzwe by'umwihariko ni byinshi biba biri kuvugwa ndetse kandi ni byinshi biba biri kugaragara ku isi muri rusange, aho twebwe twibanda ku ntambara iri kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati y'umutwe w'intare zasarambwe cyangwa M23 ndetse n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turagaruka rero ku mupaka uhuza igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'igihugu cy'u Rwanda hari mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu bice byahariya rwose za Rubavu, kuri uriya mupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa AFC M23 bamaze gushyiraho ingamba zikomeye cyane z'uko uyu mupaka wongererwa amasaha wakoreshwaga by'umwihariko mu rwego rwo guteza imbere imigenderanire hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse kandi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko cyane mu bice bigenzurwa n'intare zasarambwe. Turaza kwikoza kandi ku ruhande rwa leta ya Kinshasa yamaze kuvuga yuko ngo abakomando baherutse kugaragazwa n'umutwe w'intare zasarambwe barenga 7,000 uko bagomba gushyikirizwa leta ya Kinshasa, bavuga yuko ngo aba bakomando ari abasirikare b'u Rwanda. Byose rero turabyinjiramo tujyane mu misozi yahitwa Uvira mu byerekezo bitandukanye. Imirwano ikomeje gututumba cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kudeployinga abasirikare. Ese abasirikare bazanwe ni bande, bazanwe he, byagenze bite? Byose turabyinjiramo kandi tujyanemo neza ndani kwa ndani muri rusange mu budasa bwacu, aho tuba turajwe inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe muri rusange. Turagaruka kandi nanone mu mirwano mu bice byegereye Nyanzira muri Warikare. Imirwano yahinduye isura muri Kivu y'Amajyaruguru. Warikare umuriro ukomeje kwaka hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kwinjiramo rero tunabihuze n'uruhande rw'igisirikare cy'Ababiligi. Abashancuro ngo bakomeje gukoresha drone ziri kurasa muri biriya misozi n'ubundi iwarikare. Tuze kumenya ese ahantu twumvishe harashwe n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko bafatanyije n'aba bacancuro b'Ababiligi, ese ibyavuzwe cyangwa se ibiri kuvuga yuko byabaye nibyo cyangwa se sibyo? Ni ya makuru yo ku mihanda, ni ya makuru y'abamotari. Byose tuba tugomba kubyinjiranamo neza rwose, amakuru nkayazana hano nkayarambura ukaba wabasha kuyamenya neza mu buryo budasubirwaho muri rusange. Twihuse cyane rero, ntago nshaka ko dutinda mu mfunyamfunyi cyangwa se mu ngingo z'ingenzi. Ni icyemezo cyafashwe na guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Musanga Bahati Erasto mu itangazo yasohoye. Muri iryo tangazo rivuga ko ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru bumenyesha abaturage bose bo muri Kivu y'Amajyaruguru ko ibikorwa by'umupaka wa Grand Barriere bizajya bitangira saa 12 za mu gitondo ndetse kandi bikageza saa 6 z'ijoro, nk'uko amakuru akomeje guturuka hagati mu ntare zasarambwe bikomeje kugenda bivuga. Rivuga kandi ko iki cyemezo kizatangira gushyirwa mu bikorwa cyangwa se mu ngiro kuwa gatanu tariki ya 19 Nzeri 2025. Birumvikana yuko ari uno munsi turiho. Mu busanzwe kandi uyu mupaka wa Grand Barriere ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo watangiraga gufungura saa 12 za mu gitondo ugafunga saa 4 z'ijoro, ibisobanura ko hongerewe amasaha 2. Amakuru kandi avuga ko icyo cyemezo cyongera amasaha gishingiye ku kuba abambukiranya umupaka wa Grand Barriere bakomeje kwiyongera nyuma y'uko ubuzima igoma bukomeje kugenda bugaruka nyuma y'amezi agera ku 8 uriya mujyi ufashwe n'umutwe wa M23 muri rusange. Nyamuneka rero ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamuneka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iravuga yuko M23 igomba kuyiha abakomando iheruka kunguka.
Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko itemera kuba umutwe wa AFC/M23 uheruka kunguka abasirikare bashya barenga 7,000, ivuga ko izageza iki kibazo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Katari. Ku cyumweru gishize kandi nibwo M23 yungutse abasirikare kabuhariwe barenga 7,000 nyuma y'amezi 6 bari bamaze batorezwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Aba basirikare biganjemo abahoze mu ngabo za Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC bemeye kwishyikiriza uriya mutwe ubwo wafataga imijyi itandukanye irimo Bukavu ndetse na Goma. Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yaraye atangaje ko AFC nka rumwe mu ruhande rurebwa n'ibiganiro bigamije amahoro itakabaye ijya mu byo gutoza ingabo. Minisitiri Patrick Muyaya yavuze ko kandi M23 yerekanye abasirikare bashya ari abasirikare n'abapolisi bafatiwe i Goma na Bukavu ngo bari mu mfungwa z'intambara zigomba guhererekanywa biciye mu rwego rwashyizweho n'ibiganiro bya Doha. Ati umunyekongo akunda ubutaka bw'igihugu cye, ntabwo ashobora kwiyunga ku bantu bafite intego yo kwica no gutera ubwoba gusa. Tuvugana umunsi ku wundi n'abaturage bacu bari mu bice byafashwe icyo cyoba bahura nacyo umunsi ku wundi. Kinshasa kandi yise abasirikare bashya ba M23 iheruka kunguka imfungwa z'intambara, mu gihe kandi baheruka kwerekanwa na General Sultan Makenga ukuriye igisirikare cy'uriya mutwe wa M23. Aha kandi bikavuga yuko ukuriye kiriya gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo akomeje kuvuga yuko rwose ngo ibi bintu bitashoboka habe na gatoya, nyuma yuko n'abanyepolitiki bo ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo rwose bakomeje kuvuga bati ntabwo bishoboka yuko rwose aba basirikare ari abo mutwe wa M23, dore yuko rwose hari abungamo bakavuga yuko ngo aba basirikare ngo ari abo benshi ngo muri bo ngo 50% ngo n'abasirikare bakomoka mu gihugu cy'u Rwanda. Nibikomeje kugenda rero bigaragara rero bikomeje guhindura isura ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, abona yuko rwose ibibazo bikomeje kugenda byiyongera, ariko nk'ubu turi kuvugana ntago rwose amakuru y'ibijyanye na diplomasi ngiye ntago nyatindamo cyane, ahubwo mba nshaka kwinjirira neza cyane ndani kwa ndani mu mirwano ikomeje kubera mu bice byinshi bitandukanye byahariya muri Kivu ya ruguru ndetse no muri Kivu y'amajyepfo muri rusange. Ni imirwano ikomeje guhindura isura ndetse kandi ni imirwano ikomeje gukomera cyane mu bice bya Warikare. Umuriro ukomeje kwaka Warikare, ibintu bikomeje kuzamba Warikare, ibintu bikomeje guhindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Intambara ikomeje guhindura isura ndetse kandi igahindura isura muri rusange. Ni umuhanda Route Nationale 529 M23 iri gushaka gukuramo, igakuramo iriya misozi ya Mubanda. M23 igakuramo imisozi ya Wenga, Taweza, Mutakato, Katanga, Ishunga ndetse kandi M23 igakuramo Kigoma, Mpofi, Kisi na Kembe, Munyampuri no mu misozi yitwa Nsundi na Kisuka na Kibuwa. Ariko mu biri kuvugwa ndetse kandi mu biri kugaragara ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bamaze kudeployinga abasirikare benshi cyane mu misozi yahariya muri Warikare, ahitwa za Ruwi n'ahitwa za Matenda, Madindi no mu bice byegereye Muhuru, Bikure n'ahitwa Mukingiti, mu byerekezo bigana za Kisumba na Babango na Rubutu na Kasengenge, mu byerekezo bya Musiyanga. Aha hose FARDC yamaze kwashyitsa abasirikare biteguye kugaba igitero ndetse kandi ibitero simusiga ku ruhande rw'umutwe w'Ineza Sarambwe. Nk'uko amakuru ari guturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane ndetse kandi
ibintu bikomeje kugenda biba ihurizo. Niko kandi nanone ni Warikare biri kuvuga yuko M23 bari gushaka kuyambura iriya misozi ya za Karembe, M23 bari gushaka kuyikura hara muri bice bya Zayikobo, ariko bivuga yuko FARDC biri buze kwigora cyane ukurikije imbaraga uno mutwe ufite mu bice byinshi bitandukanye byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo muri rusange, naho ibintu byakomeye cyane. Nk'ubu rero tukiri mu byerekezo bigana za Sud Kivu, ndagira ngo tujye Uvira abarundi bazanye abasirikare benshi cyane hafi y'ikiyaga cya Tanganyika ahitwa za Kasekesi, mu misozi yitwa Makobola, mu misozi yitwa Kingongo. Rwose ni inshuti kandi akaba umuvandimwe amaze kubinganiza mu kanya, rwose nanamushimira cyane bwana Jemuve, uri inshuti y'akadasohoka rwose, amakuru yama isegonda ku isegonda ndetse kandi n'umunota ku munota, ndetse kandi nawe rwose ndagushimira cyane, uri inshuti y'agadasohoka. Biravuga yuko rero hari abasirikare b'abarundi bakomeje kwambutswa ikiyaga cya Tanganyika, benshi baza muri ano mato y'abasivile, abandi bakaza bihishe muri ino misozi za Rukutwe n'ahitwa Mwezi, abandi bakaba deployinga mu misozi yegereye Kingongo, abandi bakaba deployinga ahitwa za Useni. Bikanavugwa yuko abaza baturutse muri muhanda wo mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika bajyanwa za Kavimvira, Kawezi hafi y'umuhanda wa International 5 ugana ahitwa za Runingo ndetse n'ahitwa za Kiriba, ku muhanda wa International 5 ugana Sanje ndetse n'ahitwa Rungutu muri rusange. Reka mbifurize amahoro n'imigisha rero, jya wika kwikora subscribe, like, share, comment aho bigenda neza no bitagenda neza.